أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, mga kataw-tay manghuran, hitukbaltan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pamudji, iwan pagsarang sukul kaniya, haamuin, kanikmat-nikmatan, iwan kalabyan niya, marikatu tanyo mga bariman, amuin laung tayari kita niyo biyayaun, halaw man sin hangpu adlaw, panagnaan sin bulan Dhul Hijjah. Ini mga kataw-tay manghuran, in mga yadlawan ini, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya, ayyamul ashar. Sarayaw-rayaw na mga yadlawan sin dunya, amuna in panagnan hangpu adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Mga kataw-tay manghuran, ini kalabyan, yanug harakatu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kita niyo makapataud, makahinang maibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala dahon mahinang luto paadlaw akhirat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita day sa mga kataw-tay manghuran. Hadis din kan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة ويرؤن لمبي mga yadlawan amuin kakasihan tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi kakasihan sin Allah ta'ala yung pag-ibadat ha mga yadlawan yan daing haamuin panagnan hangpu adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Amo na inin sarayaw-rayaw mga kataw-tay manghuran, mga yadlawan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayron na makalabi, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai nangasubuin mga kasahabatan, qalu ya Rasulallah walal jihad fi sabilillah, misan palaw nga mag-jihad fi sabilillah, di makalabi indayaw, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah, misan pa in mag-jihad fi sabilillah di da makalabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai', rawahul Bukhari. Buat malaingkan hambu kusog amuin nano ito yan na yung panaw niya fi sabilillah, tiyok niyan ginhawabaran niya iban sinniyawan niya sarta dia niya in alta niya pagwaswayroon na siya nakabalik. Wayron na siya nakabalik, nakarauno-uno. Nano ito yan na yung panahon niya na parang sabil na siya. Ampa, bang di na mabut biyat mga kataw-tay manghuran, misan pa in jihad di sabilillah, di makalabi, indayaw niya, amuin, waktu dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipag-ibadat, amu na in panagnaan hang pu adlaw, sin bulan Dhul Hijjah. Mga kataw-tay manghuran,
Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, piya nga subuhan siya. Piya nga subuhan siya hatungod sin uno in labi abdal. Amuin panagnan hangpu adlaw sin bulan Dhul Hijjah atawa amuin ashrul awakhir sin bulan Ramadan. Amuin magjaturit hatu in amuin Lailatul Qadar. Fajaba rahimahullah, ayyamu ashidil hijjah afdal min ayyami ashrimir Ramadan. Jawab sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, jawab niya, in panagnan hang pu adlaw sin bulan Dhul Hijjah labi afdal deng sin panagnaan adlaw sin amuin bulan Ramadan. Labi marayaw pa mga katawtay manguran dahil sin iadlawan sin bulan Ramadan, subhanallah. Adapun bang tungod isab sin ashrul awakhir sin bulan Ramadan, laong Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah abdal in ini dahil sin duman isab sin amuin bulan Dhul Hijjah. Abdal bangdum, abdal induman sin ashrul awakhir sab sin Lailatul Qadar. Pagkara amuin yadlawan mga katawtay manghuran, misan pa yadlawan sin bulan Ramadan, labi marayaw pa in yadlawan hangpu adlaw ini panagnaan sin bulan Dhul Hijjah. Hangkan na in ini hipag-ibadat tuod mga katawtay manghuran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam namulan sang katutan niyo, amin biyayta niya katutan niyo, wayruun na lumabi dayaw. Amo ini pag-iibadat dahil sin amo ini yadlawan panagnanang po adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Mga katawtay manghuran, hangkan na in kaaunan sin mga salafun as-salih, in kaaunan nila magtuyo-tuod sila biyayan. Magtuyo-tuod sila. Diya nakanda Sa'id ibn Jubair rahimahullah, in ini hambuk alim dahing ha mga tabi'in, in kaunan niya apabila sumud na yung panagnan hangpo kasubangan sin bulan Dhul Hijjah na ijtihadan hatta mayakad yuqdar alay. Magtuyo-tuod siya, mag-ibadat sin ginisan tiragbusan pag-ibadat, maglugto siya sampai naong sin riwayat bang kira-kirahon akong di nakakausan in ibadat piyaghinang niyaon. Sabab sin paglugto niya mga katawtay manghuran. Paglugto nila. Sabab in ini daing ha mga amuin atawa sarayaw-rayaw yadlawan sin dunya amo na in panagnanang po adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Hangkan nalaong hi Sa'id ibn Jubair rahimahullah, la tutfi'u surujakum layalil ashr. Ayaw niyo pagpataya in mga palitaan niyo, in mga ilaw niyo, haduman sin amuin dum panagnanang po adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Sabab karna in maksud yato pagbasa kamo Quran, pagtahajjud kamo. Sabab dahin do na mga wakto yan, tatay maunin mga duaa. Pag-ibadat kamo po Allah subhanahu wa ta'ala, buyan yung dum sin pagtahajjud. Ando mga katawtay manghuran, misanda kuman 2 rakaat. Pag abot tunga dumyaon, bangsaw pa malaultod kita, misandak man 2 rakaat, ayaw ta amuin, hipag maikot, dahil paginhawawaran tayong karayawan sa laggo ini. Tumahadjud kita biyan. Masa kita misandak man tiyo-tiyo na Quran, amuin, murah-murahan in ini, hati niya, tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, na jimakpat na kita nyo mga katawtay manghuran. Sabab nakahinang nakita nyo, amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa taud-taud. Sabab karna iyari kita nyo biyayaon halaw man sinhang po adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Biyayaon adlawin adlaw ahad, hikalima kasubangan na sin bulan Dhul Hijjah mga katawtay manghuran. In mga ulama tanyo, itong nilabiyayan. Labi marayaw pa in amuin panagnan hangpo kasubangan ini sin bulan Dhul Hijjah dahil sin amuin yadlawan sin bulan Ramadan. Sabab lang sin mga ulama, sabab karna dahil di hayni na pun in mga ibadat sa laggo-laggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnan hangpo kasubangan sin bulan Dhul Hijjah, mahinang dahin doon hayan in pagsambahayang, in pagpuasa, pagsakat, pagsadaka, iwan paghaji. Bukon biyasin amuin habulan Ramadan na mahinang da isab in pagpuasa, in pagsambayang, in pagsakat, sadaka, sumakawa in paghaji, di mahinang mga katawtay manghuran. Hangkan na amuyat yung sabab
may lawi abdal in mga yadlawan sin amuin panagnan hangpo kasubangan sin bulan Dhul Hijjah. Dahil nga sabi ito mga kataw tayo manghuran, biyaktul kato si mga kaulamaan taniyo amuin patauron taniyo in pag-ibadat ginisan, tiragbusan, kakausan mo pag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di ta kaingatan, di ka pagsuknain ummul biyayan na di ta nyo matanto biyan, puas ka patantahon, kay mantahon, hangpo tahon, bangyari pa kita nyo masi-masya dunya biyan. Sukol, amuin, kuno ini dumatong in kita nyo sakap asal biyan. Nag-iibadat kita nyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in panagna ng po kasubangan ini si bulan Dhul Hijjah, amo na inilong si Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw kakasihan tuod sin Allah ta'ala pag-ibadat mga waktu yadlawan ini amo na yan in wak adlaw kakasihan tuod sin Allah ta'ala pag-ibadat na doon halawman niya. Dahil nga sabi at mga kataw tayo manguran, biyaktul kato si mga ulama amuin patauron tanyo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin pagsambahayang mga kasunnat-sunnatan. Patauron tanyo mga kataw tayo manghuran. Misan kita nyo si masambayang na pardo biyayan, sumambayang kita nyo sunnat, kabliyatan, ba'diyatan. Witir, sumambayang kita nyo. Tahajjud, tungadum yaon, misan da kuman 2 rakaat. Salatud duha, amuin 2 rakaat na mga kataw tayo manghuran. In waktu niya puas hangpo tag 5 minit dahil nga kasilaksin suha sampai paamuin hangpo tag 5 minit di pa sumud in amuin waktu juhur in yan hakutan niya yan waktu sambahayang duha mga kataw tayo manghuran. Bangkyato na ya panagnaan niya to intawag kanya ishraq. Na bangkyato na ya mga lisagang po lisag siyam biyan lisag tagisa inya to duha mga kataw tayo manghuran. Ini sunnat 2 rakaat da. In tungbas niya mga kataw tayo manghuran sa kaula-ula long si Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapagsarak kakita niyo tunggatus ka numan. Uno intong gatus ka naman niya to, amo na intaod sin mga luluatan sin kita nyo ini. Tuong gatus ka naman sa luluatan, kaya pagsarakahan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab siya sin 2 rakaat, salatud duha mga kataw tayo manghuran. Amuin mapatutan nyo ini, pagsarang sukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala, luluatan biyan, parahan kita niyo marayawin parasan sin pagkulang tanyo, sin amuin pamanaw-panaw tanyo, paglingkod tanyo, wayron niya na nam tanyo biyan, marayaw, inkahalan tanyo. Na ini mapatut tanyo pagsarang sukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na laong ta sarakahan siya. Biyadiin mga kataw tayo manguran, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat da salatud duha, in iyan, itong tunggatus ka numan sarakka para hamuin mga luluatan sin ginhawaran tanyo ini. Subhanallah. Mga kataw tayo manguran, in mga kasunnat-sunnatan ini, siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hikmat niya mga kataw tayo manguran, sabab karna in kita niyo, mga bariman, mag-ibadat pa Allah ta'ala, na bukon yan sigurado tanyo, amuin, ma-perfectan niyo, in pagtunay sin ibadat. Aun nasadya, kulang, atawa, kialupahan tanyo, atawa, salla biyayan, na inyat to, hati niya bukon siya sampuro na impagtunay tanyo. Dahil nga sabi ito, ulong sin Allah ta'ala, siyara niya in mga kasunnat-sunnatan ini, hasupaya ipagtupak yato yan, atawa ipagpajukop sin kulang. Ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan namang tanyo kitaon, in mga ibadat, mga kataw tayo manguran, ya, tiyatapilan na sadya siya, sin amuin mga kasunnat-sunnatan. Sambayang pardo biyan 5 wakto, aun sadya, aun na kabliyatan, aun ba'diyatan. Pagpuasa bulan Ramadan, na pagpuasa ito, aun na sa mga pagpuasa sunnat, bulan Syawal. Iban mga kasunnat-sunnatan biyan. In paghaji, wajib, in amuin, makaminsan biyan man kita makakaus na biyan. Puasya to, siyara pa biyan ka to, maghaji, magbalik, sunnat inukuman niya. Ulong ka to sin Allah ta'ala, ada kala amuin, aun mga kulang, sin amuin pagtunay tanyo sin wajib, nasarab sin amuin, kasunnat-sunnatan ini, apabila tanyo tiyunay, inyat to hipagpajukop sin kulang mga kataw tayo manguran. Hipag amuin lang tayo, pagtupak lang tayo bang aun mga buslot biyan. Laong tabiayan,
na misan ako di na magsunnat biyayan, sab sigurado ko tud biyayan. In ako tiyutunay ko tud biyayan, kasampurnaan biyayan, sin pag-ibadat ko pardo biyayan. Iakad ko yung kasarat-saratan, inaturan sarap biyayan. Na masi-masira kita ni mga katao tay manghuran, huminang si mga kasunnat-sunnatan ini, di tanyo manjari, amuin, baliwalaun biyayan, atawa bawa amin hati niya, gaan-gaanun biyayan. Sabab karna inyat to, misan pa pangatud ta, kaya tunay ta na sampur na inkapardo-pardoan, masi-masi kita diaraak sa pangupita parasul sallallahu alaihi wasallam. Mga katao tay manghuran, in mga kasunnat-sunnatan sambayang ini, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Sauban radhiyallahu an, laong niya diyong kun Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, alayka bikasatis sujud, pataurain pagsambahain pagsujud mo. Hati niya pagsambayang kau, kasunnat-sunnatan. Misan kau si masambayang na 5 waktu pardo, pagsunnat kau. Sabab karna, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan. Sabab bunal to din ikaw, di kau makasujud pa Allah Ta'ala makaminsan, buat malaingkan sa kahaba sujud mo yan, sambayang sunnat, ang katunsin Allah Ta'ala darajat mo. Subhanallah. Mga katao tayo manguran, kitaan yung lagbo sin amuin kapunyaan, sin kamumpaatan, sin amuin misan siya sunnat biyayan, maangkat in darajat tabiyan, sabab sin amuin laong ta hambuk sujud tabiyan. Tiap-tiap sa kaba sumujud kita sambayang sunnat, ang katunsin Allah Ta'ala in darajat ta. Uno pa mga katao tayo manguran, wahutta ang kabiya khati'ah, sa mapapas iyon din kato tanyo in mga kasaan dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katao tayo manguran, katan waktu ini biyan, mga kasunnat-sunnatan, pag sunnat kau biyan. Sabab in ini nasabot hamuin damikyan hadis kudsi, in kalabyan sin amuin pagsambayang kasunnat-sunnatan, yata sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Inipon ko timutunay na sin pardo, sumagawa masi-masipa. Huminang sin kasunnat-sunnatan, magsambahayang sunnat witir, magtahajjud atau magsambahayang duha. Subhanallah, qabliyatan, ba'diyatan, sunanur rawatib. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, sab si mga kasunnat-sunnatan ni, sampai kalasahan ko na siya. Subhanallah mga katao tayo manguran. Hangkan na lang tabiyan, di ayaw tagaan-gaanon in mga ibadat ini, misan siya sunnat. Hasabab si mga kasunnat-sunnatan ini, makaabot kita nyo padarajat, kalasahan na kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita nyo kalasahan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, malayo na kita nyo dengan katan kangian, masuok na kita nyo pakatan karayawan, sabab in kita nyo kalasahan na sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikarwa mga katao tayo manghuran, day nga mga ibadat, amuin pataurun tanyo. Hinang ibadat, halaw man sinang po adlaw, panagnaan sin bulan Dhul Hijjah, amuin pagpuasa. Manjari na kita magpuasa, day nga panagnaan kasubangan niya to, sampay pa hikasiyam kasubangan biyayan, amunan Yaumul Arafah. Ini ni mga katao tayo manghuran, sunnat siya, sampay lang si mga ulama, biyakan Imam Nawawi, yustahabbu mustahabbun istihbaban syadida. In pagpuasa hayadlawan, panagna ng puadlaw kasubangan sin bulan Dhul Hijjah, inyan kakasihan tuod nakalando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpuasahon niya in siyam adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Dahil nga panagnan kasubangan, sampai paamuin hikasiyam kasubangan. Mga katao tayo manguran, bangsa upama amuin lang ta biya mga malam may pamaranan tabiyan, tumunay sin pagpuasa ini, ando, misanda, ayaw tanyo tuod, amuin pa labayon, amuin di kita nyo mamuasa sin hikasiyam kasubangan yaon. Puasahon tanyo tuod in hikasiyam kasubangan sin bulan Dhul Hijjah ini biyayan. Sabab karena in ini Yaumul Arafah, amu indiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hika kiparat sin dosa tahun 5 bay iban tahun susungun. Bali 2 tahun mga katao tayo manghuran, dosa siwi-siwi maampun. Sabab sin hambuk adlaw pagpuasa ni Yaumul Arafah, hikasiyam kasubangan sin bulan Dhul Hijjah.
Insyaallah subhanahu wa ta'ala amin hammis ini. Na ini ni mga katao tayo manghuran, hati niya, ibadat ini pa Allah subhanahu wa ta'ala ikakiparat sin mga dosa sibi-sibi. 2 tahun, 5 bay, 2 ay hangka tahun 5 bay at iban hangka tahun susungun. 2 tahun bali ka 2 mga katao tayo manghuran. Sabab karna indusa dakula na iniyan mapatutod siya pagtawbatan, di siya makawa sin mga pagpuasa biya ini subaytod indusa dakula pagtawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta tinggalan na siya biyayan. Hikatuma kataw tay manghuran day nga mga ibadat amuin subay tanyo paglugtuan day di hangpo kasubangan ini panagnaan sin bulan Dzulhijjah amuna in pagpataod sin pagtakbir sin tahalil iban sin pagtahmid amuna long ta in amuin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dayon kan Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah subhanahu wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihin فأقصر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه الإمام أحمد. Wairuun na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam lumabi pa in amuin laggo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban labi kakasihan sin Allah ta'ala in pag-ibadat halawman niya dahing sin amuin panagnan hangpo kasuwangan sin bulan Dzulhijjah. Dahil nga sabi at tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patauran niyo halawman niya yan in pagtahalil niyo in pagtakbir niyo iwan sin pamudji niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na lang tama kataw tayo manghuran amo in tumakbir kita biya nasin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah mga kataw tayo manghuran imut-imuton tanyo ini biyan patawron tanyo in pagtahalil tanyo in pagmudji tanyo pakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala mga yadlawan ini biyan biya sin kaaunan si mga kasahabat nan biya kanda Ibnu Umar kanda Abu Hurairah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in in kaaunan nila bang sila mamanaw-panaw pa mga katabu-tabuan biyan supermarket biyan Umar ibn al-Khattab matusya muna paamuin mina biyan na magtakbir siya sampai kaya tabihan magsama-sama na in mga manusia magad kanila murul magtakbir pakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna in mga yadlawan ini sarayaw-rayaw yadlawan sin dunya hipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nakita nyo mga kataw tayo manguran amuin lang ta sa padpad mag-meeting biyan sin lukat lambing atawa luog lama biyan tabiya dakuman patauron tanyo in pag takbir tanyo biyan pagtahalil tanyo pamujib Allah ta'ala nagdadrive kita niyo namya manaw-manaw kita niyo aun tiyatakaran tanyo biyan nagahali-hali kita niyo biyan yatto kita niyo timatakbir pa Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin panagna ng po kasumangan sin bulan Dzulhijjah ini biyan patauron tanyo mga kataw tayo manghuran sabab amo na ini in amuin waktu sarayaw-rayaw hipag tahalil mga kataw tayo manghuran bukun lang ta biya na sin amuin mga magkahinang sin kaibanan kataw tayo manghuran tabiya dakuman amuin lang ta bang mapatay na in manusya biyayan napakaan biyan pakil biyayan tudjulak saan biyayan hati niya tahalilan niya to biyan ibuhan biyan na inyat to na bukun na yat to haturan sarap biyan sabab in aturan sin pagtalil waktu kita buhi labi luba na to mga yadlawan ini biyan ang kanay Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagubaya-ubaya to kato tanyo patauran niyo in pagtahalil niyo pagtakbir iwan pamudji niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabi ini hinang tanyo babain kita niyo buhi pa biyan adapon bang kita niyo mawapat na biyan namisan pa amuin long ta magtahalil ibuan biyan inyat to wairuun na at makataw tayo manguran sa ubos na in waktu paghihinang amuin kabuhi sin manusia
Nabababuhi pa kita nyo, patauron tanyo mga katao tayo mga nagtatakbir sadya kita nyo biyayan, naglilingkod-lingkod kita nyo, timitindog-tindog, naghahali-hali biyan kimukulang, si masaday-saday, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikaupat mga katao tayo manghuran, ibadat. Amo ni nasabutan nyo ka inato, amo ni pagpuasa adlaw Arafah. Hikasiyam kasubangan sin bulan Dhul Hijjah. Na ini sambatan taka inato bangsa upama biya malam may pamaranan tabian, wala na kita nakataakin mamuasa di nga panagnan kasubangan sampai pa 8 kasubangan, pag abot siyam kasubangan bang kakausan tarabian wayron da udurta magsama-sama kita nyukatan mamua sa mga katao tayo manghuran karna ini yaumu Arafah adlaw wukub. Amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allah ayyukaffirata sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Wat-wat na kupallahu ta'ala amo ini kakiparat ini sindu sa siwi-siwi sin tahun 5 bay iban tahun susungon biyayan. Bali 2 tahun mga katao tayo manghuran. Subhanallah. Sa lago-lago karayawan mga katao tayo manghuran, hasabab sadya sin hambuok adlaw pagpuasa. Hikalima mga katao tayo manghuran, amuin ibadat halaw man sin panagna ng adlaw sin bulan Dhul Hijjah, amo na in pag kurban lang ta. In inihi ka hangpu kasubangan na sin bulan Dhul Hijjah. Amuin dia akan siara dan dito hatto sin Allahu Ta'ala puas sambahayang Eid in kita niyo magkurban hasasako sin mga makakaus nga mga bangsa muslimin. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, na pagsambayang kau amunin Idil Adha pag-ubos yato ampakaw kaya tunay na sambayang ampakaw magkurban magsumbay karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga katao tayo manghuran, in amuin hukuman sin amuin pag kurban ini inda jumhuril ulama, ang mga kaulamaan kamatauran biyayan in ini sunnat muakkada. Hati niya sunnat siya sumagawa landu tud siya mahuhut amuin sa suko sin mga sila makakaus subay nila ini di tinggalan. Subay nila ini di tinggalan. Sabab bukon ini ordinary sunnat biyayan. Sunnat siya amuin mahugotod biyayan. Amuin subay siya hitunay bangka makakausda in mga Muslim biyayan. Bang makakausda. Sarta in ini mga katao tayo manghuran, siyara ha mga sila amuin makakaus daing mga bangsa muslimin. Mga katao tayo manghuran, uning pag-ianon lang ta pagkurban ini. Yung pagkurban ini mga katao tayo manghuran, in ini amo na yung magsumbay biyayan haadlaw Idil Adha karna mikisuok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikisuok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. In waktu niya puas sinsambahayang Idil Adha. Sabab karna apabila siyumbay in binatang biyayan, in sapi atau kambing, wayroon pakyatunay in sambahayang Idil Adha na inyatto simulang nakita paamuin aturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na sampay baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis niya, man kana qad dabaha qabla an nusalli falyu'id makanahu. Makanaha hisiu-siuin nagsumbay siya sin binatang hawayron pa kami nakasambahayang Idil Adha na balikan niya yatubiyayan. Balikan niya. Hangkan na inkapot sin Abu Hanifa in amuin hukuman kanya sin pagkurban ha mga sila makakaus inini wajib. Nanungkilang Imam Abu Hanifa biyan wajib in kamput niya biyan. Sin amuin pagkurban biyan. Sabab karena hati niya lang niya in amuin pardaakan niya to pabalikan manunjuk niya to sin amuin pakaradyaan to subay to sa hitunay biyan di man jari tinggalan.
Naamu yat mga katao tayo manghuran in waktu sin amuin long ta pagkurban puas sambahayang hatinya sambahayang Idul Adha. Adapun apabila siya tiyunay sin amuin before sin sambayang Idul Adha na inyat to nakasulang siya paaturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga katao tayo manghuran, in amuin kalabyan niya ini, subhanallah. Di nakita nyo magpahawa mga katao tayo manghuran, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin tiap-tiap bahibu sin binatang yaun, sapi naka, atawa kambing, atawa unta biyayan, iwan mga bulbul niya, patandok-tandok niya, iwan mga kuko niya biyan, iyan katan, itungon karayawan, dumatung katan, adlaw kiamat, sumaksi, hatao, nagkurban, subhanallah. Amo na ini mga katao tayo manghuran, amuin, hati niya pagpaligad sapi, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpaligad sapi, di malupas in alta tabiyayan. Sabab, aun da isab, amuin, nagpaligad sapi biyayan, na gamayan, hati niya, hikawak niya, dosa biyayan. In alta niya, nalupas pa biyayan. Sabab gaman ikawak niya dosa, biya na sin magpaligad sapi, biya na mga pagpito mga kataw tayo manghuran, tabiya dakuman, atawa biya mga pag-id milad biyayan. La hawla wala quwwata illa billah. Id milad iban sin birthday mga kataw tayo manghuran, sibu dayan. Di manjari haaturan saratan niyo sabab in iyan day nga mga hinang sin mga Nasrani amuin tiagan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin sumingod sin lako tabiat nila sabab ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man tashabba biqaumin fahuwa minhum hisiyo-siyon simingod sin lako tabiat addat palangay kakahinang sin kauman Nasrani ban Yahudi na itungon na siya lamod din dito kanila biyayan. Na, liangan ka ito mga katao tayo manguran, sumingod si mga hinang nila. Kaibanan, tabiya da kuman yaon, atin niya mag-anniversary na biyayan. La ilaha illallah. Ini mga katao tayo manguran, bukon ini hinang sin kita nyo bangsa muslimin. Aun kandi hinang tanyo, sabin agamat tanyo, jukup-jukupan biyayan. Di umajat, sumingod kita nyo pahinang nila biyayan. Bang sabab, may ta kita magpito, atawa mag-id milad, long sin basa biyayaon. Hati niya amin pag-birthday na biyan, giyantian sa Eid Milad, sa Cebu dato di manjari biyayan, yarabik sa biyayan, atau pag-anniversary, bang in sabab yato, long ta magpadua salamat biyayan, ataw long ta magpajamu biyayan, na in Allahu Ta'ala, in sara niya, jukup-jukupan, dahil hindi nakita niyo magpajamu, magsama-sama, hasasuko sin makakaus, ang po kasuwangan sin bulan Dhul Hijjah amo na in magkulban pagpadya mo na kita magsama-sama rin dihay ni biyan sabab amuin in ibadat siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap bulbul sin amuin buhok sin amuin binatang yon karayawan kato tanyo subhanallah di malupas mga kataw tayo manguran na amo yat mga kataw tayo manguran amuin mapatut sin kita nyo mga bariman paglumba-lumbaan magkurban hasasuko sin mga sila makakaus. In hikmat niya ni mga katao tayo manghuran, in pagkurban in iyan, hikasuok sin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita tanyo na biyaw in dunya biyaw mga katao tayo manghuran, in kahalan si manusia na sumandig papagkahin nila manusia. Upaman niya tabiya dakuman yaon, biya na sin mga tao kawasahan biyayan, na kampung ako'y nilaw niya sin amuin gobernur. Bakay kami iwan sin mayul biyayan. La hawla wala quwwata illa billah. Sumandig biyayan, inyat to atin niya mikisuok biyayan. Hasupaya amuin makadawhat siya karayawan biyan. Sabsin kampung siya biyan. Bakay siya sin tao kawasahan. Na yung painbar iman mga katao tayo manghuran, in kaaunan nila, bang sila mikisuok, bukon pa pagkahin nila manusia. Sabi niya, pagkahin nila manusia, ipon niya un. Sa amad to sila mikisuok, patuhan Rabbul Alamin.
amuin malikul muluk, sultan, sin amuin katan sultan, sangat kawasahan Tuhan Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung pagkurban mga katao tayo manguran, hinangun siya si mga bariman karena mikisuok sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita nyo masuok na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakasiyan na kita nyo sin Allah ta'ala, masuok na kita nyo pakatan karayawan, lapas na kita nyo, malayo na kita nyo, dengan katan kangian. Hikarwa mga katao tayo manguraday nga mga hikmat niya in pagkurban ini sunnat ini biyuhi tanyo in sunnat sin ama tanyo hi Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Amo in waktu diak siya papasumbayon in anak ni Nabiullah Ismail alayhi salam bilang panukas kanila biyayan, sumagawa inyat to hati niya. Yan tianda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tutukasan niya to sin pag-iman mga katao tayo manguran. Kitaan niyo in kissa biyayan. Subhanallah. Darantan niyo pagkarungan. Wala nagtali in maas. Misan pa anak niya hatat kala diakan sin Allah ta'ala. Sumbayon niya. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatat kala diak sin Allah ta'ala siya. Ipagkurban biyayan. Damikyan in jasad. Hi Nabi Allah Ismail alaihi salam, wala siya nagtali biyan, ako mapatay ako biyan. Sa atat kala diakan sin Allah ta'ala, nagrida sila, ya abatif alma tu'mar, ya ama ko, hinang abangunin diak kay mo biyan. Sa tajiduni insyaallah minas sabirin. Kabaakan murako yan, sumurak kabatan, matarvilang day nga mga tao sabar. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na natututukasan sadya kanila biyan. Nakapas sila mga katao tayo manguran. Giyantian da sin Allah ta'ala. Sin binatang mga katao tayo manguran. Piya naukan. Amuin long ta. Bili-bili dakula day nga sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin pagkurban damikyan mga katao tayo manguran. Ini amuna inin at tawsi'atu alal iyal yawm al-eid. Amuin pagjamu-jamu sin magpamili haadlaw hari raya yaon. Hangkan na lang takay na ito bang insabab sin mga pagpito biyayan atawa indakinis biyan tabiya dakuman atawa pag mga idmilad biyan sarab lang ta pag pajamu biyan uningi biyan magpajamu na inni niya to wala nakakadaturan sarap biyan. Nabangtod mabaya kita si magpajamu na hindi nakita niyo hangpo kasubangan sin bulan Dhul Hijjah Idil Adha amuin wa adlaw hipagjamu-jamu amo na in pagkurban mga katao tayo manguran. Sarta in ini pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin bukon na kaanakan tanyo biyayan in amuin di akan hipakurban biyan sumagawa mga kabinatang-binatangan na biya na sin kambing, biya na sin sapi, unta, bili-bili biyayan hasasuko sin mga sila makakaus biyayan. Hasasuko sin mga sila makakaus. Na in pangumulan ini mga katao tayo manghuran sin amuin kambing amo na lang tadi maba day nga hangkatahon. In sapi biyayan di maba day nga 2 tahun. In amuin lang ta unta di maba day nga 5 tahun. Amuyat mga katao tayo manghuran in pangumulan sin mga binatang pagkurbananta. Na sa kahaba amuin maghahalga biyayan mga rayaw in amuin tiragbusan in sambu in dayaw dagbus sin tambuk sin amuin longta binatang pagkurbananta magsusuong isab in amuin pahala niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusuhangkan na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam fatibu biha nafsa. Bang kamu magkurban napian you in labi marayaw. Sabab in ini mga katao tayo manghuran para ini Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito piuntan yun ini special biyayan. Piuntan yun special biyayan. Misanin kita nyo pagkahitan nyo sa manusia bangsaw pa maon hidil ta gift biyayan. Kalasan tayo manusia yun. Nadisan kita mamisin biya mga laong tabiyayan ordinary biyan atawa class A biyan. Sembiyon ta original atawa laong sinbiyayon basa puti biyan original to biyan. Na walillahil masalul a'la sangatin Allahu ta'ala biyadi inna. Tuhan Rabbul Alamin nagpapanjari kay mo biyayan, nagdiril kay mo nikmat biyayan. Tungod sin pagkurban di mo piun ini special
na inyat mga kataw tayo manguran in mga bariman amuin piun nila tuod in amuin sarayaw-rayaw day nga mga binatang biyayan amuin matambok marayaw in amuin tiragbusan biyayan sabin ini dumaot sila sinamin rida iman rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkurban mga kataw tayo manguran na aun di manjari pagkurbanan upat sipat mga kataw tayo manguran suwaitan yung tinggalan sabab ini di siya tayo maunbiyan ni pagkurban di ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam arbaun la tajuzu fil adahi upat sipat di siya manjari pagkurbanan al-awra al-bayinu awaruha amuin in binatang yaun aun salla niya hamata biyayan doon nakabuta atawa libat biyayan atawa natugsok in mata biyan napipirong na biyayan hambuk na kumani makakita na inya to di manjari mga kataw tayo manghuran atawa liliblib in mata biyayan di manjari at to biyayan di manjari ikarwa mga kataw tayo manghuran wal maridatu albayinu maraduha amuin binatang nasasakit di at to manjari pagkurbanan hihinglaw atawa long tamalam mabiyayan atawa long ta aun amuin niyananam bukun marayaw na inya to di manjari mga kataw tayo manghuran amuin pagkita biyan sin amuin binatang yaun biya nasasakit biyayan na di manjari at to hati niya pagkurbanan wal arja al bayinu dala'uha amuin binatang takap pingka siya biyayan di makapanaw buntul napipiul inyat to di manjari pagkurbanan mga kataw tayo manghuran takabali biyayan di manjari lamod na rin dihay ni in mga nautod in siki napukul biyayan in mga ikog biyayan intay nga napipingag atawa in amuin napapaliin mga tandok biyayan na inyat to di manjari mga kataw tayo manghuran pagkurbanan damikyan in mga binatang amo in long ta na bakas na hulog biyayan dahing habod pagos na huwi pa biyayan atawa kiraganan aw nabali nila biyan aw napiso biyayan narugtol sin sa sakatan biyayan kaya hulugan biyayan na inyat to di manjari mga kataw tayo manghuran damikyanin amuin mga binatang long ta kiangug na biyan wayron na sayo biyan inyat to di manjari mga kataw tayo manghuran ikaupat mga kataw tayo manghuran wal kasiratul lati la tungqi amuin laong tabiayan ay la mukha fi izamiha wa hiya al hazil al ajfa amuin laong ta nakalando na inlaas biyayan na wayron na sumsum sin bukog biyan malunok na biyayan misan yung tumindog di na makatindog biyan sab nakalando na inlaas atawa isab biyan bata pa yung kambing yaon, sumagawa, nakalanduin kayog biyayan. Wayroon na kusog sin bukog biyayan. Malamma. Na inyat to, di manjari mga kataw tayo manguran, pagkurubanan. Mga kataw tayo manguran, sabab karna ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na yasabat to, na piuntan niyo in special mga kataw tayo manguran. Haamuin, kakaus-gausan, sin kita niyo. Ngayon, waktu niya mga kataw tayo manghuran, dahil sin amuin pagkurban ini, amuin puas sambahayang sin Idil Adha. Then dito hato, tumagna na in amuin lang ta, hati niya pagkurban biyayan. Adapun in mga manusia, hati niya magsumbayon nila ng binatang biyayan. Wayroon pa, kaya tutunayin sambahayang, na inyat to simulang sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis kain nabiyan na balikan niya to biyayan balikan niya bang niya to tiud niya man karena sumulang siya magdusa siya wallahu subhanahu wa ta'ala ini mga kataw tayo manguran in waktu niya sampai paamuin ayyamut tasyrik tu adlaw biyan nasin hati niya upama dumatong ini biyan insyaallah subhanahu wa ta'ala yung pag-idil adha tanyo dahil hamo kaya declare sin mga ulama tanyo biyan hati niya adlaw jumaat ini insyaallah subhanahu wa ta'ala
pag Sabto, pag Ahad, pag Isnin biyan, tuadlaw ini ayyamut tashrik. Manjari pa kita rin doon hayan, mag kurban biyan. Hasasuko sin sila, wala nakasaot sin Idil Adha. Mga kataw tayo manghuran, inhantangan sin pagsumbay, sin amuin kurban ini, na bukon binsa naun in amuin kambing biyan atawa binatang biyan, sapi biyan, bukon binsa naun biyan nasin kaibanan pagkahinang biyan, sangalun biyan, painumun suka biyan, sa blawng niya inyat to magpaigsin lang sa sin kambing, na wayron net mga kataw tayo manghuran, mabinsa na pa, in amuin kambing biyan, sa misan ni manu sa yon painumun suka biyan, na mga slumandain amuin pamayuan biyan, na yang langan niya mga kataw tayo manghuran, in mga binsa na unbiyayan, in amuin mga binatang ini. Sabihin ini, long tabiyayan, na di sila ini, ibadat ini pa Allah subhanahu wa ta'ala, sang sila hulmatun. Inhantangan niya mga kataw tayo manghuran, bang magsumbay biyayan natin niya, paalo pun siya pakiblat, sarta mamung inamuin long ta, mamasa inamuin manumbay biyan, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifa, wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, wa bidhalika la syarikala, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pag-uwasyat to, dan doon mayan mangya sumbayon na amunan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hada mink walak. Basaw niya to, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hada minka walak, Allahumma hada an pulan atawa anni wa an ahli baiti. Nganan niya na, Allahumma hada an, nganan niya na siya nagpakurban niya to biyayan. Na inya ti aminin aturan sarabian mga kataw tayo manghuran. Hati niya, makawatan nyo rin dihay ni, in amuin long ta, mga binatang biyan, sarway sila, hulmatun biyayan. Di kita manjari magsumbay biyayan, sin amuin, binatang, pag-uwos, in iban niya yaon imaalop biyan, imaatod biyayan, magdusa kita ni mga kataw tayo manghuran. Sabkar na in mga binatang biyan, ang nasapang na naman nila biyan, masusa sila, muha sila biyayan, sab siya na yung sumunod biyayan, na di manjari mga kataw tayo manghuran, magdusa kita niyo biyayan. Subayra sila, hulmatun. In hambuk sapi mga kataw tayo manghuran, maraniya, 7 tao. In hambuk kambing, hambuk tao, in unta, asal daway ronda unta rin di hawlatan niyo, sumagawa sabuton tanyo, maraniya, 7 tao biyayan. Na bangsa upama in mano siya hati niya, wayroon bukon da maluag in amuin kahalan niya, masigpit biyayan, na marana sinambuk kambing, in hambuk family biyayan. Inyat to day nga kalabyan, iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa upama isab biyayan, in hambuk bar iman, hati niya, wayron tod gaus niya biyayan, misan buk kambing wayron tod masigpitin kahalan niya biyan, na hatat kala amuin masigpitin kahalan niya, ayaw na siya masusa, sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyalapay na siya, hawak to amuin nag kurbanin Rasul sallallahu alaihi wasallam sindua bili-bili, saringkat-lingkat, sarayaw-rayaw, in hambuuket to para ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hikaruayat to biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Niyalapay na sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin in hambuket sa suko si mga sila, amuin lang ta wayroon gaus biyayan. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam in hambukin nilaw niya, kakulaw niya in hambukin isablaw niya, wa amman lam yudahi min ummati. Dahil nga umat ko amin di makakaus magkurban, si amin lialamod na sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga amuin lang ta ulong iban la sakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabiatin kita niyo na dakundaran kita niyo magsalawat kaniya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Na in pagkurban ni mga kataw tayo manguranin aturan niya biyayan, hati niya bakiun siya magtubiyayan, bakiun siya magtubiyayan. Ang kabaki biyayan, kaunon sin magpamili biyayan, inhang kabaki biyayan na ipagsarak kanya pa mga balhajat, inhang kabaki biyayan, ipaghadiyan niya pa mga kabakayan biyayan. Inyad to, hati niya ipagpasung sin kasilasa, iwan sin amuin lang ta, pagbakay-bakay biyayan.
manjari niya raisab ipagsarak ka nakatan biyan. Damikyan manjari niya raisab bangsaw pa malaw si mga ulama masigpitin kahalan niya biyan, manjari niya amuin sukuon na iwan sin pamilya niya biyan. Inyat to hati niya sa sukusin sila amuin masigpit day sa biyan tuod in kahalan. Namin at mga kataw tayo manguran inamin sara sin Allah Ta'ala hatungod sin pagkurban ini paglumba-lumbaan tanyo magsama-sama kita nyo makakaus kita nyo biyan amuin huminang kaniya biyan. Dahil nga mga sara mga kataw tayo manguran apabila mabaya kita biyan, nagniat na kita magkurban biyan, pag-usimod na inpanagnan hangpo kasubangan simbulan Dhul Hijjah, dahil nga mga aturan sara biyan, di na kita manjari, mag-ig buhok atawa bahiwo, maggunting, magbahong biyan, damikyan in magtup-tup biyan. Hasasuko sin manusya, nakaniat biyan magkurban, pagsud sin panagnan, ang kasubangan, sin hilal, sin bulan Dhul Hijjah, sampai pa hangpo, sampai pa amuin adlaw, masumbay niya ng kurban, di na siya manjari magtup-tup, mag-igununo na buhok biyayan. In hikmat niya ni mga kataw tayo manghuran, hati niya, hasupaya ka na naman tanyo, magsibuin kahalan tanyo, iwan sin mga kataw tayo manghuran tanyo, yadto ha Makkah. Naghinang sin paghadji, ahalin sila halawm ihram. Sabing kauna nila, di sila manjari magtup-tup, di sila manjari mag-ig sin mga buhok nila bahibo biyayan. Na hasupaya kita nyo makatabo karayawan, makadawat day sa tungbas pahala ng Allah subhanahu wa ta'ala, biyasin kaunan nila yadto, hahula sutsi yadto, in kita nyo rin di hahula biyayan, makadawat day sa kita nyo tungbas pahala ng Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na yung kaunan niya ito yung sarap biyayan, bang kita nakaniyat biyayan, amuin tagdapusin kurban yaon, pagsud sin panagnanang po kasuwangan simbulan Dhul Hijjah, di na kita manjari magtup-tup, mag-igbuhok, maggunting, uno-uno na magbakong biyan ng mga bahibo biyayan. Iyan si mga buhok biyayan. Inini sa suko sin tagda po sin kurban. Adapon in mga kurbanan nen sila wayron dalamud mga kataw tay manguran. Atawa amin piag wakilan niya tumagsumbay wayron dalamud biyayan. Inini sa suko sin tao tagda po sin kurban. Na mura-murahan mga kataw tayo manghuran, habay tayat to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabuton tanyo, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha dakhalatil ashr, wa arada ahadukum ayyudahi, falyumsik min sya'rihi wa azfarihi. Rawahu Ahmad wa Muslim. Apabila simud na inang po kasubangan sin bulan Dhul Hijjah, pag-uwas inambukan yung mabaya siya, nakaniyat siya magkulban, na ayaw na siya mag-ig dengan mga buhok niya atawa bahiwo niya, iban mga magtup-tup sin mga kuko niya biyayan. Hambuk baita fala yamassa min sya'ri wala bashari syai'an hatta yudahi. Ayaw siya mag-ig uno-uno na bahiwo, buhok dengan pamaranan niya, uno-uno na sampai na sadya sa hingga masumbay niya na yung kurban niya. Na mura-muran mga kataw tayo manghuran, amuin tiyay makato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin ibadat paglugto tanyo halaw man sinang puadlaw inibiyayan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ang panakapin 5 adlaw kasubangan sa biyayaon adlaw ahadini hikalima kasubangan na kita nyo sinbulan Dhul Hijjah. Naong panakapin mga kataw tayo manghuran, maglugto kita nyo mag-ibadat na indun hayan, katan kakausan tanyo hinangun tanyo bayan, magmarayaw kita nyo padua maas tanyo, sawab in pagmarayaw padua maas laong Imam Ahmad ibn Hanbal, birrul walidain kafaratul kabair, in pagbakti padua maas in iyan hikakiparat sin mga dosa dakula biyan. Manugpat kita nyo kasila sa pamakakampungan tanyo, teksan tanyo sila, kulan tanyo sila, mauno-uno na kamo, inya to panugpat kasila sa yato biyan. Sampai bisitaon sila bang kakausan da biyan, na inya to panugpat kasila sa mga kataw tayo manguran, iban sin amuin ginisan tiragbusa magsarak ka biyan, iwan sin kakausas sa suko sin mga ibadat kakausan tanyo, hina nga mga kataw tayo manguran, magbasa ka Quran, sab in ini parman sin Allah Ta'ala,
wa may yu'azzim sya'air Allah fa inna dhalika min taqwal qulub. Indamikyan hisyusyu in manglaggo sin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na rin di bulan Dhul Hijjah ini daing naman na pagkurban huminang siya tatkala makakausya biyayan akarunin aturan sara yat tunasabot tanyo kaina na in mga ini alamat sin pagmabuka aun halong pangatayan si mga manusia yan. Pa inna dhalika min taqwal qulub. Indamikyan yan alamat sin pagmabuka takwa halong pangatayan. Namura-muran mga kataw tayo manguran. Tiyawfikan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala huminang maglugto, huminang ibadat dahil di halaw man sin hangpo kasubangan panagnaan sin bulan Dhul Hijjah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kasanyangan tanyo ini ibadat tanyo dahon mangarap luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-muran mga kataw tayo manguran itukbal mo kanyo in salam duaa kamu amuin di magbati laul dumungog sibu da yari haula lamud na lapay in kamu yan nandun hagwa hula iban sin greetings na mo kanyo advance Idil Adha al Mubarak 2017, 1438, mura-murahan, amuin, piatatap kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom karayawan, iwan kasalamatan. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li walakum, fastaghfiru innahu wal ghafur rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.